kwizera kabiri gatatu tuba tugaragaza urukundo dukunda Imana. Kunda kubwira abakristo biwacu birashoboka ko baye bankurikira kuko bamwe twaganiriye mu gitondo. Tukabwira umuntu kurungura mukunda. Naranabivuze hano. Abakristo ndibakwiriye kuvuga ngo mushumba ngo Imana iguhumugisha. No. Niwe ufite competence yo gusabira abakristo umugisha. Kuko wewe mu migisha ufite niwe. Bakubaka amazina ariko urabizi ko wambaye. Bwana sifiwe. Ari abantu boseka. Imana ikananirwa kuyumanganya. Habe n'umuntu azagira isoni. Ari umuntu uhanswe Imana. Iwabwira Imana ngo ibyacu turabisanga. Aba bana wambaye sibigirwa Imana. Urabizi ko nzasiga baryamye nkaje kuguseka w'Imana. Urabizi ko iyo nejeje nzangira gucya w'Imana. Imana izivuga ati mfite umuntu mwisi. Nuko. Amen. Amen. Zamushira hejuru vugizo yakoze iminsi sigaranye yo kubaho mwisi zamukorera mwituri neza ye iminsi sigaranye yo kubaho mwisi zamukorera mwituri neza ye iminsi sigaranye yo kubaho kwisi zamukorera mwituri neza ye. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Ibiri mu muntu uwundi ntiyobyumva ariko ndatekereza ko tunezerewe twese. Amen. Amen. Iyi ndirimbo irimo kumfasha muri iyi minsi. Amen. Nagezaho niririmba nijoro nohereza abantu tukunze kuganira rimwe na rimwe nabo barayumva banezerewe. Bahaye kaze rero mu ijambo ry'Imana. Twakiriye n'abadukurikira kuyakure. Imana ibaha umugisha abashobora gukurikirana nonaha cyangwa abazakurikirana. Turashimira n'ababashije kutuvugisha. Hari abarimo batubaza batese muracyari Bujumbura cyangwa hari ahandi mwasuyeyo. Turacyari hano kandi turacyanezerewe. Dukomeze tubane. Yesu aduhana umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Amen. Ni ryiza cyane kuruta uko mbivuze kuko ijambo ry'Imana ni umuti uzukiza imbere mu muntu ugakiza hagati muri we ugakiza n'inyuma iyo waryumvise ukaryizera. Ijambo ry'Imana ni ibiryo umugabo cyangwa umugore, umuhungu cyangwa umukobwa wakijijwe azarya ryagera muri we rikamubuza gutora.
ugenda tora utuntu n'utundi. Ijambo ry'Imana ni ryiza, amen, ku buryo riza rishiriraho uryumva imbago kugira ngo atarengera ngo aje mu mbibi z'abandi. Ijambo ry'Imana ni ryo twasigiwe, amen. Ijambo ry'Imana ni ryo rizadufasha rikadushorera rikatugeza mu ijuru. Abakristu bari mu rugendo, abakristu barimo gukura, abakristu bafite ubushake bwo kunguka kumenya Imana, bakunda ijambo ry'Imana, kurisoma, kuritekerezaho, ndetse no gukora ibyo rivuga kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke. Yesu ashimwe. Kenshi hari ibyo duha umwanya munini kurusha ibindi, kandi abantu badafite imbaraga n'ubushobozi bungana. Buriya hari abantu badashobora gukorera ibintu byose rimwe. Hari umuntu udashobora kuririmba ngo anabyine ngo yongereho no gutekereza, ariko hari uwagenda akora kimwe kimwe. Ariko iyo twumvise ijambo ry'Imana tugira imbaraga n'ububasha, amen, bwo gukora ibintu byose byinshi icyarimwe kubw'icyubahiro cy'izina ry'Imana. Woririmba tubushanye ibitero, ntiwice igihe, ntiwibagirwe kuko Imana yenda kuvuga, kandi ntugira butera imigeri muhaye mubyina muri benshi, byose bigakunda icyarimwe. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane, amen. Hari indirimbo twageza turirimba mbere yuko mba umuprotestant cyangwa se umurokore. Nari umukristo w'umukatolike, nakundaga kuririmba cyane. Hari indirimbo twakundaga kuririmba, n'ubu nza nziririmba kubera ko abantu benshi batazizi tutabanye. Kunda kuzirimba kenshi iyo nyine, kuko iyo uririmba ntibakwakire irakumerera, amen. Twageza tuvuga ngo ijambo ryawe ni ryiza mwana, tukaririmba tukavuga ngo ijambo ryawe iyo ndyumva, sema haleluya, ngo rimera nk'amazi afutse. Iyo nanyoye ngo mfite inyota, niko naryo ngo rinduhura, amen. Abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bagira kwizera kwinshi, ni ukuvuga ngo bahorana ububyutse butari ubwa sezo, butari ubw'igihembwe, ububyutse bwo mu mutima. Ni abantu bashoye imizi mu ijambo ry'Imana. Iyo wumvise ijambo ry'Imana ubana naryo, uba uri kumwe n'Imana. Abantu ari benshi uza usenga ugafashwa, abantu ari bake uza usenga ugafashwa. Wisanze uri wenyine uza usenga ugafashwa. Turambure za Bibiliya zacu dusome rero ijambo ry'Imana, tuze kuganira tugize ubushake bwo kugira ituze. Abo twabanye twababwiye ko tuza tuganira rimwe na rimwe, tugenda tugatera intambwe, ubundi tukaganira duhaye turirimba, dushobora no kuja gusoza dutambye. Zose nibishoboka turabikora. Ninde muntu uzi gusoma Bibiliya yera? Muhe ibice asome dufatikanye nawe. Mumumpere mikrofone. Uransomera ahantu habiri gusa. Urasoma mu Itangiriro igice cya 14 umurongo wa 18 uragera ku wa 20. Uraza gusoma no muri Malaki ibice 3
umurongo wa 7 uragera ku wa 11. Naho hombi usoma, ndakubwira igihe usoma banza uhashake, kuko tukubwiye ubu nyine njewe nahasomye ejo no mu kandi kanya, nawe banza witegure kuhasoma, kuko nibwo buryo bwiza. Iyo utunguje umuntu ibintu hari igihe, kandi mu bintu biza bigora gusoma Bibiliya ni ya mbere. Hari igihe umuntu azarambura gutya akamasomo uko ashatse, ntasoma uko byanditse. Hakaba ubwo usoma umurongo wa mbere amaso akamasimbukira ku wa 3, wa 2 utawusomye, ariko iyo witonze ukabireba bigenda neza. Rero ndatekereza ko mwaba mwahabonye. Uhera mu Itangiriro 14 urasoma uhereye ku murongo wa 18 n'imirongo mikeya ugere ku wa 20, wongere usome muri Malaki 3:7-11. Imana iduhana umugisha twese. Urakoze. Itangiriro 14 ku murongo wa 18. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutanzi w'Imana isumba byose, amuhesha umugisha ati, Abrahamu ahabwe umugisha n'Imana isumba byose, nyiri ijuru n'isi. Aho tugaruke ku murongo wa 20. Umurongo wa 20. Kandi Imana isumba byose ihimbazwe, yakugabije ababisha bawe. Nuko Abrahamu amuha 1/10 cya byose. Amen. Nuko Abrahamu amuha 1/10 cya byose. Amen. Malaki 3:7-11. 7:11. Uhereye mu bihe by'abasogokuruza banyu muhora muteshuka, mukareka amategeko yanje timuyitondere. Nimungarukire naje ndabagarukira, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti, tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti, twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Muvumwa wa muvumo, kuko ishanga ryose uko mungana mwanyimye izanje. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishitse, mushire mu bubiko, inzu yanje ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko tazabagomorera imigomero yo mu ijuru, kabasukaho umugisha mukaburaho mu bukwiza. 11. Zahana injyanyi nyibahora, tizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu tuzaragarika imbuto mu mirima igihe cyayo kitaragera, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. 12. Kandi amahanga yose karasoma neza yari yakomeje. Imana iguha umugisha mwene data. Na nimugoroba uratarama, aho dusoma ni wowe udusomera, turabigusabye, nta mategeko tugushizeho. Bwana asifiwe. Turarangije gusoma. Imana ihimbazwe. Tugiye kuganira mu mwanya baduhaye. Materaniro ya mbere ku cyumweru tibaza barondogora. Iyo baguhaye isaha niyo ukoresha. Mu gitaramo uzunezerwa ukaguma ugatarama, kubera kuko umwanya w'igitaramo. Ariko amasaha na porogaramu niko mbaye numva muhaye muyita gahunda uko imeze, muzamutaha cyagi. Ndakoresha igihe wampaye. Bwana asifiwe. Tugiye kuganira kuri dime, ukorera Imana tuyikiranukira. Amen. Hari amasengesho menshi tugira mu buzima, tugasenga twaruha tukagera ku isengesho Yabesi yasenze. Yabesi yasenze isengesho ririmo amagambo 4 akomeye. Abwira Imana ngo icyampa
ngo ukampa umugisha rwose. Icyampa ngo ukagura ngo imbago zanje. Icyampa ngo ukuboko kwawe kukabana nanje. Icyampa ngo ukandinda ngo ibyago ntibimbabaze. Ariko Yabesi yarazi kurezima amasengesho, kandi yasabye ibintu byose umuntu yokenera akicambaye umubiri. Iyo usoma izindi version za Bibiliya ijambo ry'Imana izivuga yagera hariya ngo icyampa ngo ukagura imbago zanje, ikavuga ngo icyampa ngo ukagura ngo isambu yanje, ikibanza canje kikaguka. Dusaba umugisha kenshi, nico nari ngendereye kuvuga, tukifuza ko n'Imana yo tugirira neza, tukabisengera twenyine ndetse tukabitangira n'ibyifuzo. Kubagiye mu masengesho nkuko abanyamasengesho bari mu ihuduma, kabwira Imana ngo umbwirire Imana kabisa ndashaka kuva muri ubu buzima. Abantu benshi bakunda n'amasezerano avuga gutyo, kuko ngo Imana yavuze ko izabahindurira amateka. Cyane cyane tibaba bavuga vie spirituelle, baba bashaka kuvuga amateka ahinduka y'ubuzima busanzwe, ariko bakirengagiza ukuri cyangwa bakaba batazi ukuri. Amen. Ubundi kugira ngo dukore ibintu dusabwa kubimenya, tukamenya n'umumaro wabyo, hanyuma tukabikora, tugategereza ingaruka zabyo. Amen. Tubaye tutazi ibintu tukabyica tutabizi, dufite umugayo muke kubatugaya, kubera kuko abaduhora kutamenya baba baturenganije. Ariko abarokore benshi twagize ikibazo, Imana itubabarire. Turasoma tugatekereza, twarabivuze ejo ukuntu twiga ijambo ry'Imana. Ubundi twiga ijambo ry'Imana turisoma. Amen. Tukarisoma, tukongera tukarisoma, tukongera tukarisoma. Iyo fase tukayivaho, tugatera intambwe, tukaritekerezaho, tukaritekerezaho, tukaritekerezaho. Iyo fase tukayivaho, tukaryigeraho, tukaryigeraho, ryadutsinda tukihana. Amen. Tukihana twemeye icyaha, twicujije icyaha, twatuye icyaha, tugambiriye kureka icyaha. Amen. Ubuzima bugahinduka. Bwana sifiwe. Kwihana ntabwo ari ukwirega. Kwihana ni ukureka ibibi wakoraga, naho kwirega ni ukuvuga ibibi ubamo. Iyo twamenye ijambo ry'Imana, muri ryo hari ububasha. Amen. N'imbaraga zo kuduhindurira amateka igihe twarimenye tukaryizera, apana igihe dufite eloquence yo kurivuga. Kuko formule udakoresha ntiyaguha igisubizo utayishakishije. Ijambo ry'Imana utizera ntirikora mu buzima bwawe. Yesu yabwiye abantu ngo sema haleluya, ibyo muzasaba mwizeye byose muzabihabwa. Amen. Tiyavuze ngo ibyo muzasaba muri mu masengesho byose, yaravuze ngo ibyo muzasaba apointa ko ibyo muzasaba mwizeye. Hari abantu babushanya formule, haba mu buzima busanzwe bwa minsi yose. Hari abantu bavuga hanyuma bagatekereza, ariko ubundi formule nziza yo kuvuga, abantu baratekereza nyuma bakavuga.
gusenga nako ntabwo dusenga ngo nitumara twizere, ahubwo turizera bikadutera gusenga. Kuko amasengesho, sema haleluya, avuye ku mutima wizeye agira access muri audience, muri presence y'Imana. Amahame y'ijambo ry'Imana iyo tuyumva, Yesu ahimbazwe. Amen. Tukayemera nk'ukuri kw'Imana isumba byose. Amen. Tukayakora uko Imana ibitegeka. Ijambo ry'Imana ritugiraho ingaruka nziza ibihe byose. Icyacumi ni icyakera, ibi tubivuze tuzi ko hari abantu benshi bakirwanya, ndetse bahagurukije n'inyigisho zo kugira ngo kirekwe ngo nico mu isezerano rya kera, ariko baje gusenga bakavuga ngo Mana ya Abrahamu niyo mu isezerano rya hehe. Abrahamu ni uwa hehe? Ni ukuvuga ngo abantu bafite teori ubu nyine n'ibintu bashaka gukora byo mu minsi y'imperuka kugira ngo bahindure ukuri, ariko ntigushoboka. Ntibishoboka ko iby'Imana yashizeho principe na logique y'umuntu yobivanaho. Umuntu kubera inyungu ze zihariye n'ibyo yahawe n'icyo ashaka kugira. Buri hari abantu bagira icyuho mu mibereho yabo bitewe nuko bakuze, bakagira icyo bita complexe d'infériorité. Tishire sinzi uko nayita mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda, ariko reka tuvuge ko ari icyuho cy'ukuntu umuntu aba atiyumva ku rugero runaka, noneho agashaka kugira ngo agire estime nawe yumvwe, agire considération muri société, mu bantu bamwumve abo umustar, agakora innovation zitari inspiré ku ijambo ry'Imana kugira ngo akore ibintu bamukurikira. Ariko Mungu ni yule yule. Bwana asifiwe. Jana hata leo, milele habadiliki, yeye ni yule yule. Ntacho twokora ngo turwanye ukuri, nta nico twokora ngo tuguhindure. Cyacumi ni cyakera. Amen. Twasomye mu Itangiriro, Melikisedeki umwami w'Isalemu, umutamzi w'isumba byose, yagiye gusanganira Abrahamu avuye ku rugamba, amuzanira atura, aramushimira, ashima Imana kuko yabanye nawe agatsinda abanzi be. Ingo yari umutamzi w'isumba byose, ngo amare kumenya amakuru yose baganiriye. Abrahamu aramureba, yishimira presence yiwe, ngo amuha kimwe cya 10 cya byose. Amen. Cyo gihe ni hirya, ni kure, ni kure, tutekereze ko ari cyano. Umuhanuzi Malaki yarahanuye. Ndagira ngo nihute mvuge importance ya dibe, kuyitanga aho wayitanga. Amen. Hanyuma nze gusoza. Imana yanenze Abisiraheli kuko yari yarababereye Imana ikora ibintu byinshi mu buzima bwabo, ibikora babireba. Hari observation nakoze kuva ku wa gatanu nje, ubundi iyo ntarahaguruka kuganira ndareba, kuko Imana yaramfashe ndacabona. Ndareba, nza ndeba abagabo, kareba abagore, kareba urubyiruko ruririmba hano, kareba umuyobozi wa gahunda, kurya narababonye, n'ubu ndabaruzi. Ariko simba ndeba kugira ngo duhuze amaso, simba nanitaye kuko mwambaye nuko mumeze. Iyo mvuye kureba hari ibyo nkora, ariko ndababwira bibiri gusa, ibindi ni ibanga ryanje kuko namwe mugira ibyanyu muza mureba, habe namwe muranduze. Bwana asifiwe. Narebye abantu b'ingeri zose, iyo ndeba nzamara ngatekereza, namara gutekereza nkavuga ngo ese ko nzindutse, uwo mbaza amakuru mu buryo busanzwe novuga ko nabonye iki, mu buryo bw'umwuka nagize ihe aspect ibihe byiringiro
ugendeye kuri observation nakoze kiha conclusion. Nihaye conclusion zibiri tutaragaza ni mugoroba, ariko ndaba mbabwiye imwe nikwiriye mu materaniro ya kare. Bwana sifiwe. Ni nziza. Duheze Imana icubahiro. Ndeba nabonye hano hari abantu batari bakeya. Noneho tekereza mu buryo bwombi, ubusanzwe n'ubw'umwuka, mpamanya n'ibyo natekerezaga. Amen. Hariho ibyiringiro ku itorero ry'ejo, kuko haracyariho abantu bato. Hariho ibyiringiro ku muryango, hariho ibyiringiro ku gihugu no ku karere, nimba dukoze ibintu bitatu. Amen. Nimba dukomeje gusenga, nimba tugize umwete wo kwiga, nimba tugize ubushake bwo gukora, ejo hari ibyiringiro. Musirimbe ariko mwige, musirimbe ariko musenge, musirimbe ariko mukore. Nukuri ejo hoba heza tugendeye kuri ayo mahame. Kindi ndakivuga ni mugoroba, tugaruke ku ijambo ry'Imana. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nabajije mushumba, sinzi nimba ariwe nabajije, nimba ari umuntu turi kumwe dora tugendana kenshi. Nabajije ico abantu bakunda, ariko muri uko gutekereza no kureba abantu bakunze Imana, mushobora kwakira abantu bose. Mushobora kwakira abavuga bitonze n'abavuga bihuse na ndumva turi kumwe n'iteraniro. Ni ngombwa ko tumenya ibi. Amen. Hanyuma tukabyizera. Twamara kubyizera tukabikora. Twamara kubikora tugategereza Imana. Narabivuze aharejo, birashoboka ko statistic tirakorwa, ariko birashoboka ko mu biyaga bigari turi mu bantu baramya, bagahimbaza, bakabyina cyane. Ariko duhinduye version, turi mu bantu bashobora gukorera Imana buke. Hazi naryo umuntu mvuze, ariko ndabihuza nico nshaka kuvuga. Nitutemeranya, iyo ni analyse, ariko uze kumva Bibiliya. Amen. Kuko teori y'umuntu cyangwa hypothèse y'umuntu ishobora kwemerwa cyangwa ntiyemerwa, ariko ijambo ry'Imana ryo riguma ari rya rindi. Amen. Kuko imbaraga abantu bashora, sema haleluya, babyina baririmba, bazishoye mu gukora no kwiga no gukorera Imana, bokora binini ugereranije n'ibyo ubona bafite none. Nimba twemeranya gutyo, two kwisanga dukora bike cyane ugereranije nibyo twakabaye dukora. Hanyuma tukagira repetition y'isengesho tutakabaye dusenga. Ubundi hari ibintu bidasengerwa. Amen. Hari amasengesho amwe yabivuze mushumba ngo wenda tuzagaruka ngo amare ashiraho ngo su gusenga. Wenda abantu bogira programme gusa bakazasengera ibyo bihe byiza, ariko bagahuza amatariki bigakunda. Hari ibintu abantu badasengera bategura cyangwa bakora. Amen. Hari abantu bajya bavuga mu buzima bakavuga ngo ngo abantu ntibabakunda. Ni ikinyoma. Bibiliya kuyisoma buke, uhishwa makuru nabarebye cyane, reka ndebe bariyo, ariko murumva. Bibiliya kuyisoma buke bitumuhishwa makuru, ukazuja muri teori z'abantu bananiwe bakabesha, ukigana ikinyoma cyabo ta recherche wakoze. Ubundi iyo umuntu hari umunyabwenge, amen, ureba ubushakashatsi abandi bakoze, ukareba aho bagarukiye ugakomerezaho. Hari igihe bakora hypothèse utemera, cyangwa wigira imbere ukavumbura ibindi batabashije kubona ugereranije naho bagarukirije ubushakashatsi bwabo. Bibiliya iravuga ngo ineza y'umuntu, sema haleluya, ngo izimutera gukundwa. Nimba ineza y'umuntu yo mutera gukundwa, ni
aho pastor arahavuze. Noneho ukabaho utagira neza, hanyuma ukavuga ngo abantu ndibaza bakwiyumvamwo. Uramazi barakunyoye muje w'abantu ndibaza baniyumvamo gute? Hari umuntu uba mu ikoti ry'ubundi. Ukubayeho n'ibyo ukora bituma wisanga uri muri societe, uri kumwe nayo cyangwa uri hirya yayo kubera imyitwarire ineza y'umuntu. Ingwe zimutera gukundwa. None ntabakwanga, nta bantu uragirira neza. Ufite umubare muke w'abantu wagiriye neza, noneho ugakenera kwirahirwa ntaco watanze. Uzobireke. Imana ya Israeli irababwira ngo se abantu wereye ngo mu gihe cy'abasogokuruza banyu muramucumura, muhora mugenda kutariko, ariko muribaza ngo mwakoze ibiki, mwabayeho gute? Se umuntu yokwima Imana ibyayo, ariko muribaza ngo mwanimye iki? Mufite ibibazo byibaza ngo se niki mwanimye? Imana irabasobanurira iciye mu muhanuzi, irababwira ngo mwanimye umugabane wa kimwe mu 10 n'amaturo, ngo mumare kubikora muvumwa uwa muvumo. Yabidusomeye mwene data, muze gusubiramo ni Maraki 3:7 mugere ku 11. Si nsobanura ala lettre, mfite ico nshaka kuvuga. Amen. Aravuga ngo nimuzane ngo imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo, mubizane mu nzu y'Imana, mubishire mu bubiko. Amen. Ngaho nimubingeragereshe murebe ko, sema haleluya, nimukore ibyo mvuga, hanyuma murebe ko ntabagomororera imigisha mukabura ngo aho muyikwiza. Si ico gusa. Amen. Nzahana ngo indyanya, nzirukana ibyona. Amen. Nzabuza imungu kumunga imyaka yanyu, ko ndakoresha izindi vocabulaire. Nzabuza imirima yanyu kurumba, tizatorwa, tizonu. Kandi n'imizabibu yanyu nta muyaga uzayihuha ngo itibuka ari ibitumbwe itarera. Niko ngo Uwiteka Nyiringabo avuga. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imana itabesha ivuga ko mu gihe dukiranutse ku cacumi, mu gihe dukoreye Imana. Amen. Itabwiye abandi, itanyuze ku ruhande, ifite uburenganzira bwo kugomorora umugisha. Amen. Ugatemba utuza. Iyo utanze dime ukagabanya ibyifuzo zo gusenga ngo Imana iguhe umugisha. Turi mu kuririmba indirimbo zimwe ntituzitekerezeho, tuvuga ngo namenye kuri se w'imigisha ngo Imana igirite. Imana ngo rega wamara ugatanga 100 francs ukarya 2000 francs. Inda niyo se w'imigisha ngo Imana niyo se w'imigisha. Kavuga ibintu bitanu bitubaho cyangwa tuba dukoze iyo dutanze dini. Tafazari 6 birahura na ya minota mushumba. Yesu ashimwe. Gutanga kimwe mu 10, kukibwira umuryango wawe, iyo utanze kimwe mu 10. Amen. Ubugomoro y'isoko izana umugisha mu muryango wawe. Hari abantu bazababesha ngo nta kazi bagira, bafite abana hanze, bamwohereza $100 ngo agasigarana amafaranga ya argent de poche,
atari mu cacumi kandi yatanze ayandi mu rugo. Ni ukuvuga ngo Imana, amen, Imana niyo ifite stoke y'umugisha. Iyo tuyikiranukiye dutumira ibera amasoko y'umugisha agatemba ku ruhande rwacu. Uzutanga dime. Icya kabiri, si isoko gusigomorora umugisha. Iyo dutanze dime, iyo dukiranutse ku cacumi, ni urugero rwiza tuba tugaragaje rwo kumvira Imana. Tugaragaza combien de fois twikonforma ku ijambo ry'Imana. Buriya habaho kumva no kumvira. Umuntu wizera, abantu bose banyuze ku ishuri, amen, iyo wagiraga abarimu batandukanye, sinzi wenda abantu b'abahanga cyane, ariko n'abahanga cyane ntibumva amasomo yose kimwe, ariko umwarimu uzi kumva, amen, iyi saha yiwe yabaga. Jewe udushuri dukeya nize, hari abarimu nageza numva. Ni ukuvuga ngo umwarimu numva, umwarimu numva ntawonsakuriza ahaye yigisha. Kandi sintekereza ko kuri rezima atanga, nkiri no muri segondere sinakundaga gukopya rezime batanze ndahari. Nakundaga ko aza yatanga note kazandika nazangera ahantu nkamubaza. Kandi iyo usubiza umwarimu wumva uzugira umunezero wenda kungana n'uwo mu gitaramo, wenda kungana iyo utari umuswa cyane. Kuvuga ngo kurasubiza umwarimu nawe akabona ko mu mutwe wiwe n'uwawe hapanze, ntiwo kuzuzwa. Ariko muza mu mwenya mwembi, azazana ikizamini ukavuga ati ndagupfuka, ndagipfuka kiriya, kuko wamwumvishije. Kandi bizabyikora uzumukunda. Iyo adafite izindi character mbi uzawumva wo mwigana kuri byinshi, kubera ko ibyo yumva mwenda guhuza. Iyo ukunda Imana rero ntiwoyima ibyayo. Iyo ukunda Imana uvuga ngo tuyihe icubahiro. Ubundi guha Imana icubahiro si ugukora ku makaro ngo dutore ubusa tuzamura amaboko, nuko yadapta ku ijambo ry'Imana. Habe nubwo wabwira abantu gusa tuzamura ibiganza birahagije, ariko kumanura tukazamura ojiste ntaco tuba tuzamuye, nta nico tuba twakuye hasi. Icubahiro cy'Imana gihagarara muri twe iyo twakoze iki jambo rivuga. Ni ukuvuga ngo iyo dutanze dime, amen, tugaragaza combien de fois dufitiye Imana confiance, tugaragaza icyizere dufitiye Imana, amen. Iyo uretse rero birazwi ko nubwo abantu batakubwiye, birazwi ko ugirira Imana icyizere gike ukunda kubonwa n'abantu bazopfa, kandi ntawe uzokuzura. Ariko Bibiliya ivuga ngo nimba umwuka wiyazuye Yesu Kristo aba murimo, iyazuye Kristo ngo nizazura imibiri yanyu ipfu, amen, amen. Gatatu, gutanga dime nanone ni igipimo kitugaragariza urukundo dukunda Imana. Narabivuze, tuba tugaragaza kwizera kabiri. Gatatu, tuba tugaragaza urukundo dukunda Imana. Kunda kubwira abakristo biwacu, birashoboka ko baye bankurikira kuko bamwe twaganiriye mu gitondo, tukabwira umuntu kurungura mukunda. Naranabivuze hano, abakristo ndibakwiriye kuvuga ngo mushumba ngo Imana iguhe umugisha. No, ni wowe ufite competence yo gusabira abakristo umugisha, kuko wewe mu migisha ufite nibo. Iyo ukunda umuntu, amen, amen, tuzubura icumu. Urukundo rujana n'igitambo n'impano. Ngo ndagukunda nguru umuntu, nigeze kubivuga
ako kantu kara tradinga cyane abantu barakatsa hirya no hino kuko nyine bazabagira kwa kundi wababujije. Oh. Amen. Amen. Umuntu mukuru ntabwirwa ngo ndagukunda udahawuja kumushaka. Iyo umuntu hari inshuti uzumugabira akakwirahira, uzumusohokana ukamugaburira, uzumukorera ikintu cyiza. Amen. Gukora ikintu cyiza si uguha umuntu ibifatika. Iyo wakunze umuntu ukagira umwete wo kumugenzura ugasanga hari ibyo abura, amen, uzumwekipa psychologiquement. Iyo abaho ubuzima budafite umurongo uzumusengera ukamuhindura inshuti. Iyo umukunda ukamubwira ngo umurongo mwiza wo kurikira suyubamwo n'uyu wundi. Nukuvuga ngo akavuga ngo mu buzima nahuye n'abantu. Amen. Amen. Hari umuntu uzamuvuga ngo ni inshuti y'abantu bose, ntibikunda. Tiwobe inshuti y'abantu bose nturi Imana. Tiwemerewe kwanga abantu. Abantu basomye igitabo cy'ubuzima bufite intego cy'umupasiteri witwa Rick Warren, torero rigendera ku ntego, azavugamo amagambo menshi meza. Buriya ntawe guhamagarirwa kwanga, nta n'umwe, ariko abantu bose tibagira agaciro kangana mu muntu. Tubaye honete, abantu ntibagira agaciro kangana mu muntu bidatewe n'imyaka. Abafaransa bazavuga ku mitima yavutse neza, indangagaciro ntizitegereza igihe cy'imyaka runaka. Ni ukuvuga ngo ngiye kuvuga nta mikrofone kugira ngo nkore urugero cyangwa nifashisha umuntu. Hari umuntu nohamagara akaza ngwino, simisi yawe ni ndende, wambaye isengeri. Aya sawa. Nuko umuntu yubatse, umuntu iteka afite abamuri hejuru bagomba kumuzamura, ariko kandi afite n'abari hasi agomba kuzamura. Iyi mitekerereze itubatse gutya, zamura amaboko yombi. Umuntu akaba ateze kuzamuka impande zombi ntawe yiteguye kuzamura, aba ameze nabi cyane ku buryo yosengerwa asinziriye nabi. Imana ishaka ko tuyigirira icyizere cyose, tukayihanga amaso tuyitumbiriye. Kuyimenya kukadutera imbaraga n'ubushake. Amen. Amen. Bwo kuyimenyesha abandi. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo amagambo wanyumvanye. Uracyari hano papa? Bwana sifiwe. Amen. Nguza yabwire abandi bagabo bo kwizerwa, bari amzire yo kuzayababwira abandi. Nukuvuga ngo iyo umuntu, amen, ariho utomwigiraho, utonamwigisha, aragoye, abasa nikidahari. Kuko mu buzima no mu kazi, narabivuze ubushizaho narindi, hari abantu mu buzima babaho, abantu bakorana n'abandi. Kandi iteka iyo institution ari nziza, ukunda gukorana n'abantu bari smart, bazi ubwenge, bazi icyo gukora. Ariko hari aho bigorera. Iyo umuntu ashoboye, yego, ariko adashobotse, ntabwo aba ari muzima. N'urugero natangaga papa. Nukuvuga ngo iyo ushobotse, iyo ushoboye udashobotse, uba ikibazo muri institution. Tu contribuwa uradeturiza, urasenya. Nuja no kwangaje abakozi uzagendere ku bintu nka bitatu cyangwa bingahe, nitugira umugisha tuzabivugaho. Amen. Amen. Uriya umuntu adashoboye ariko ashobotse, yo kwigishwa agashobora.
naho iyo umuntu ashoboye adashobotse aba yararemaye. Imana ntishaka ko turemara. Amen. Imana ishaka ko twumva ijambo ryayo tukaryumva teleke, tukariterura uko ryakabaye, tukaryizera, tukaritegereza, ikarikoreramo, kuko Imana isa, ingana, imeze nk'ijambo ryayo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nta zindi teori nshasha zizaza ngo Imana ikoreremo yiyereka abantu, ahubwo yaduhaye kataloge. Dufite constitution, ibihugu byose bigira amategeko nuko abigenga, nuko bimeze. Ibikoresho byose biri smart, bimeze neza, bigira kataloge yabo. Burya abantu batize gusoma no kwandika baza bagura ikintu kibite ku mpapuro zirimo, ariko kandi ziba zigaragaza uko ikintu gikoreshwa no mu gihe kigenze nabi, uko kiba repare nuko gitwarwa. Imodoka zirabigira, telefone zirabigira, kamera zirabifite, mikrofone zirabifite, amasaha arabigira, ijuru rigira kataloge. Ni ijambo ry'Imana. Nukuvuga ngo dushaka kurijamo tugomba kwigana n'Imana. Amen. Amen. Dushingiye kuri formule ziri tangible, zigaragara ari ryo jambo ry'Imana. Ni mungeragereshe. Bwana sifiwe. Amen. N'Imana ibivuga s'abanyaburundi sikarme. Mungeragereshe. Ngaho ni mubingeragereshe. Murebe ko ntazabasukaho umugisha mukaburaho mukwiza. Tuba tugaragaza urukundo dukunda Imana. Iyo dukunze Imana, Yesu yaravuze, Bibiliya irabivuga ngo nkunda bankunda. Niko Bibiliya ivuga. Tukavuga ngo abantu ntibagukunda uzugira neza. Habe na Yesu yaravuze ngo nkunda bankunda. Kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Saba nebwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubute buza butera gusinzira ubuticura, kandi ngo uyu muntu yinaniwe azananuka. Niko Bibiliya ivuga. Hari uwo itavuga ngo ese byanditse he mu migani. Mu migani ariko singubwira igice n'umurongo. Kuko wo kwa musoma aho gusukarika imigani kandi ni myinshi. Uzosome mu migani uzohuruka wahabonye. Azohuruka. Bwana sifiwe. Hari abantu bazavuga ngo se havuze ngo zanditse kamaterurako. Bibiliya suko twarayihawe yose. Soma Mwanzo mpaka Ufunuo. Amen. Wow. Ndagera ku 9 niho isaha izabirangiye. Mu minota 10 biraba bibaye. Bwana asifiwe. Dime. Gutanga dime. Icacu niyo security y'umutungo na reveni yawe. Hari abantu bazababesha ngo ifaranga zabo ngo bazabazabura. Ikinyoma ni wowe wazabuye kare w'Imana. Faranga zawe barazabuye. Nukuvuga ngo imitungo yawe papa uyisangiye n'Imana. Shitani n'abayikorera ntiboyikoraho. Oya. Tibayifiteho access kuko si ibyawe. Yaririmbye cyo ntunze ngo nanje ubwanje ni iby'uwo mucunguzi. Satani ntazaza kuvoma mu mirima yacu. Ibyacu birindwa nuko tubisangiye n'Imana. Uzutanga icacu. Hari abagore bazamabwira abagabo ngo depanse ni nyinshi, ngo n'umusatsi ngize iminsi ndasokoza, ngo abana bose bakeneye inkweto, ngo kandi muri stoke ntiyameze neza, ngo umwana twamutangiye minervari igice, ngo none ngo icacu micubu nyinukireke. Wanga urugo nkubwira amakuru, kandi ntuzi igihe nimba ari wowe uzosigara nimba ari umugabo uzosigara. Kuko abantu bose ntibopfira rimwe nk'abahiriye mu ndege. Hazabi igihe umugabo apfa umugore akamasigara akagira imyaka myinshi. Ibaze ko umupfakazi warabujije umugabo gutanga icacu. Wamara no gupfakara ntubwire abana ngo twige umushinga wo gukorera Imana. Ibaze gupfakara uri umugabo amara ugashaka umugore ukamubwira ngo waje gahana ariko nta cacumi tuzadutanga. Icacumi kizagitanga umutekano w'ubukungu bwacu. Icacumi kizakidufasha gusenga neza iyo turi twenyine. Uzubwira Imana ngungiriye neza tubiziranye.
urabizi ko ntohaga ngo abandi babura nawe urabizi abantu bari mu kwiba bagahaga abantu bari mu kwiba bakambara abantu bari mu kwiba bakubaka amazina ariko urabizi ko wampaye Bwana sifiwe ari abantu boseka Imana ikananirwa kwiyumanganya habe n'umuntu azagira isoni ari umuntu uhanswe Imana iyo wabwira Imana ngo ibyacu turabisangira aba bana wampaye sibigirwamana urabizi ko nzasiga baryamye ngaje kuguseka w'Imana urabizi ko iyo nejeje nzangira gutya w'Imana Imana izivuga ati mfite umuntu mwisi nuko amen Amen. ngo sindi mukumenya uko amafaranga ari mu kugenda ni wewe yagizeko nta kundi ari mu kugenda muzamu yarya yose mutaza aho aturuka ari Imana yatanze mukayima bigasaga naho mugiye kuri wa murongo wa mbere wa kabiri ngo muvumwa wa muvumo iyo dukorera Imana dukiranuka muri dini dusekiriza umutungo wacu uko ni ukuri ku ijambo ry'Imana ko hari abantu bavuga ngo mperuka gutanga kera kubera ko ufite icyo upfana na pasiteri ugize umwaka ni urugero ntanze mushumba abashumba nibo abantu bavugaho cyane iyo uvuze ku mukristo uzi izina bazavuga ngo yaranibasiye kuri kamera naho abashumba bazabwirwa byose ibyo wumva nasize uze kubingaruraho muri pose ngo kubera ko ufitanye isano na pasiteri akaza gutora ngo usenge cyangwa ngo wiyegereza abantu ugize umwaka utazutanga dini ukemera ukaza hano imyaka 3 ishize nta muntu uragirira neza ahantu hose wasusikirivye ko uzakorera Imana utarishuye kubera gusa ko mufitanye amasano pasiteri si Imana niko kuri nigeze kubwira madame nti buriya uko Imana ntabushishigira Imana yo kwa mituzingaje n'aba bantu ikatujana mu ijuru ugasigara ngwese kuzutekereza gute zantekereza ibzoshoboka kwaro kugira ngo ndebe ukutekereza nari nkeneye reaction kuva tukazugira ngo ndikigirwamana cyangwa umusozi nawe uzukunduka ukagira ibikunduke nzopfa sinkaza ngukingiriza gukorera Imana kandi singakorera Imana ngo ngugira isoni mu bantu wewe nakuzanye nza nkorera Imana nagiye iwanyu mvuye mu gitaramo nagiye kubwiriza iwanyu mu muhanda utaraje gutinyuka worohe rero tugumane ko turaje mu ijuru duweze Imana icubahiro Amen. Bwana asifiwe Amen. hari abavyeyi bazabarera abana ntibabigishe gukorera Imana bakabigisha kurimba mu mujyi umwana akazarerembura amaso adafite ibitotsi mu maso ataraye muri veye ngo arebe neza bazabamureba umwanya warakereje bikome nta mwanya bafite wo kukureba urasanye nukumeze ni kwa kundi wirebye mu cirori ndetse wararushuribesha nidukorera Imana tuzasekiriza umutungo wacu dusoze iyo dutanga dini amen tuba duhamije imbere y'abantu n'imbere y'Imana kuko Imana iyo ni gatanu ariyo soko ya byose amen nukuvuga ngo tuba tubwiye Imana ngo wamana kuzo waduhaye nibyo tugushubije amen abakuru baza bavuga ngo akebo kagiye iwabo wana abagabo bamwe bakuru uko ntibabizi wabanye n'abasaza wabaye kukimuzi cyangwa wabanye n'abasaza hari abantu bazavuga ibintu bikuru ukamubona umusaza mukuru abuze nk'uko agira ukamenya ko yageze aje hati arabazaza batageza bicarana n'abandi bagabo bakuze akamenyera ngo kuja mu murima no kuzitira no kubaza nk'imihini y'isekuru kicara abandi bagabo bari akamenya imigani mike bazamuvugisha ngo ibyo simbiza abana bamubaza amasano ngo ibyo sinageza mzitaho ayo na amafuta abana bo mu mujyi uzumubaza ngo nuwande akavuga izina rya se ry'igifaransa sogokuru ninde agahebura yamara kazabyina igisirimba atazi inkomoka si byiza
muze mubwira abantu uko bavukana n'imico si icyaha. Umwana hari abana nabwiye ngo banibwire ahantu narindi bane birabananira, nabwiye umuntu ujumbikiye ko ejo nzaja kubasura, ejo mbere yo kuja mu mujyi bazahamagara iwabo bababwira amakuru. Umwana kunanirwa kukwibwira ngo ari muri segondere, nimumara ngo muzomuha akazi ngo akorere ikanisa akorere igihugu ndiyo bishobora. Umuntu utazi iwabo yokora iki? utazi yavuka, ntuza aho uvuka, ntuza amazina yawe. Hari aho bazabaza imirara yawe bakavuga iya ba nyina ngo ni umuyobozi ngo niwe utuyobora. Nagaciyemo. Tuje ku cya gatandatu ngo ibyo se ni ibiki, ibyo se ni ibiki nyine ko abantu batari bacimeza, ibyo ni umuco kandi bitwiga uyu ni umuco w'Imana. Amen. Biragoye kuyadapta ku muco w'Imana utazi n'uwanyu. Habe niyo mugiye kuja hanze bazabigisha imico, bagabwira ngo muza menya ko muri abanyafrika mwageririye abantu bakagumuka. Nta kantu mwabonye ka tradinze ku mukecuru aya hamagara umuvandimwe we uko ngo byagenze ntimwakabonye, telefone zanyuze mwebwe ntimuzifite mwarakabonye, kuryaga hari abasetse. Iyo ubona amen, iyi social media komeye cyane, ariko biragatsindwa n'Uwiteka kuwa wahavugira ubusa bugusebza hanyuma ukagira ibitwenge. Aho umuntu akora amahano ikintu kitubaka itorero, nticubake famiye, nticubaka ubwoko, mugaseka mugachatinga bando zawe zikagenda ureactinga kuri ibyo ibintu bidafite agaciro buriya. Amen. Musaza wiwacu yaravuze ngo nta muntu ushobora kuguha agaciro ngo uzukiha. Nubona uri inshuti ya bose, abantu bose baza bakuzungurukaho abakagukoraho ukushatse, uzomenye kuhendutse hasi ya cyaguho, kuko izo ntibaza bazibarisha amaboko, baza bayitunga ikirato ngo yinanga. Uzoje muri shop ihenze bizagusaba kumanura cyangwa ukorane discipline, ariko ku isoko banitse hasi uzuvuga ngo ikinanga igikorwaho nabo se kiba gihendutse kiba kigize. Iyo umuntu amena, iyo umuntu atagize neza tibikabatera ibitwenge, muzomenye ko batekereza ko wenda n'abandi benshi bene waba ari uko bameze, ariko siko kuri. Umuntu abantu bagiye bamera ukwabo. Icanyuma twageze ku 9, twongera iminota nk'itatu dusirimbe hanyuma dusenge. Amen. Mwatangiye kubyara, timukaba umuryango w'Imana, muzobona uko Imana izabagira. Uwo mudamu yambaye ubuhamya, ahagaze neza n'umutware we n'abana be baraburiya ku ishuri. Urimo urabwira Imana ngo niha abantu ubwenge, iha abantu ubwenge uri umwibzi. Ukeneye ko Imana ikora iwawe kandi ibyo iwanyu bitazabigeraho ibi ngo Mana ngo mpera abantu umugisha. Imana izikora ibyo ishatse. Imigisha ahantu habiri, hari umugisha utangwa n'Imana, hari n'umugisha uva mu isi y'umwijima. Tukabona bakize bose ngo ugire ngo baparatitse ijambo ry'Imana, kandi ntukaza wifuza iby'abandi utazi aho babikuye. Mukundi ijambo ry'Imana, mukiranuke mu cyacumi, muzagira umugisha, muzagira amahoro, muzatera imbere, muzaburaho mu ukwiza nimugenda uko ijambo ry'Imana rivuga. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Amen. Ya minota urayiduhaye 3, baduhaye iminota 3, tubare kwigera hariya ku 10 neza. Muhaguruke. Nutindaga gucuranga igashira muri ica. Unimbaraga zawe Uwiteka Mana yanje zitumye nongera kuvoma biriba ry'amashi Bara
zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma iriba ry'amashimwe zitumye nongera imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma iriba ry'amashimwe imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma iriba ry'amashimwe zitumye nongera kuvoma iriba ry'amashimwe namenye kuri se w'imigisha Imana iri muri ibihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana iri muri ibihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana iri muri ibihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana iri muri ibihe erega sinakurekura nimuguma hano gatoya dukomere ijambo ry'Imana amashi menshi ku ijambo ry'Imana Imana iguha umugisha